Mwanjo muligereri ni gaba Kenya bagante kuboli kwa kubwate banda sobonke bunenjira ya moyo kuyarigania asobo chalyo bonne bumwaka buchiri bubere na 52 chine chingwana chenya kwa jiko kwano asomo yego mo matanga uyana kaboko ikiranwa amo noyo liko likero kyo bugomere bwase county ya Kisii Mosike Rejo Otundo omo konyi bo mugavana bwe county ya Kisii Mosike Rejo Bepo na omo jumbe homukoro bwe bunge nyali bali chache Mosike Richard Nyagatongi munago tumanyi mulikito Gabriel Nyakundi Oyo rigetie ekerogo kyabangina kurwase county ya Kisii omungina Recho Tundo nigo aganiri abasubati gweso ya asisiasa na kurwanira ebirogo ao nigo alengiko yakwana ega asumuyiga bo matanga asensemo ya Kirikiro asi abarai ao bekerana bakora abantu mukonyi bo mugabana we county ya Kisii Mosike Erija Opepon ya nane bado ningenderete ikiagara chikura wikatoliye nabangira mwatenena mwali gichikura ebirogo byonse ntokonya kolera batubuire bana barabumoroche bale ebirogo ebinge abangira na inutene na ligiye ebirogo. Having said that na ligiye kerogo boire egera kwa ligiye boire okonya koliginya sa tago kwa na inu mwakonga na abasa Naboigo oyo kabere omubunge bwense mhoye nyaribare chache Mosike Richard Tongi nigo aganiriye abagusigo chichamo na kumubwatesia Mosike Fred Okengo Matiange asiganga yae yokoligia oburayi bwense ni equalization ye chisemi. That's why Wakenya ba muitaire ba muburi ngori okorete bikonega ari Ministry of Education kayare aje gotokonyerege saku na inu musabirani na amanyire ngukwana muri na Mungu Nyasaye itogo mumukwanire kumukwana musabira aburusurwe bigochanjera kara ike mutwari na be darachengiya gocha somo gusiye gwetani muna utore arore boniga igendire gwetera sobora ibwa Fred Okengo Matiangi na be daracha ya itenene yogo toikerania maganyanga bunayu orocha mari makeire gaiga onye ntogo twaro muntu itobwata chinguru mutwa ari Nairobi ekera abantu bakori kuna into matinge percentage y'abagusinera somete buye sana igoranya to umire okomyoko nene more than you can appreciate now mosabere ege sitobwata ngeringa abakenya ba muitabire twachire ga ari boikoyo ba muitabire Omeru ba muitabire Mombasa ba muitabire unabona ega just came back from aswigo abagusiba buliwe kubwata ebibande nini tafanyika. Kitu ya kwanza watu wetu tukae pamoja. Iko vita mbele. Uko mbele mimi iko mtu kutoka Kisii anataka kiongozi hata kama unajua mimi ni principals pia waliweza kuja. Naomba wale wanaenda tafadhali tunamaliza viongozi naomba mkwe wa ofisi. Ula hajasika kura asike kura. Tupikie Matiangi. Asante sana. Asante. Ripoteri ya egeta sendi wanchite kianda gikomikuru sensemo ya Kirikiro yogotoka sebunge enyaribari chache county ya Kisii Ncheguruko Nyakundi Gabriel.